Patsekauran na, mga musnong buntok ding memalen lakwas maragul perwisyo, indarala na nini. Manibat king kabulasan ng gana kimpibandyan ng pong kabiyayan, ega na gana, apektado. Uling patse minuran, siguradong atin mo na mga albog. Kaya probinsya ng Pampanga metong karing marala sa kapigaganakan, ing banwa-banwang pamanalbog. Inya naman kabang maranon, magsadya niya kano ing gobyerno kapamilatan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, bang midake miyayaluang programa. Metong kareni ing relief operations. Pag kami during calamity, kailangan talaga, nandyan kami, laging handa. Kasi we are mandated by our department to be always ready during disaster and in every calamities na hinaharap ng ating bayan. Agpangking Regional Director na ng DSWD Region 3 ay Venus Rebuldela, centralized na muna man ang procurement karasking relief goods, organized na ini at mas mura. Box na siya at ready for distribution sa ating mga affected areas. And what we are doing now in the SWD, nagpe-position kami ng goods, especially dun sa mga affected areas during disasters. At inlamo naman ka ng project development officers karing balang probinsya king rehiyon, bang mag-monitor karing pre-positioned relief goods. They are the one who is monitoring, chine-check nila kung yan ay may kuto, kung yan ay kay expired na. So, ang ginagawa namin, yung mga nag-request ng food for work na mga local government unit as mitigating activity during the disaster, binibigyan namin sila ng panahon na mag-prepare at iyon po ay ina-approve ko para po magawa nila yung mga mitigating activities nila in preparation sa disaster. Pauli na niti alala ka ng maging issue digil ka ng expired relief goods karing mga labasan na banwo. Samantala, metong karing lamandaring box sa bebenan ng DSWD itong ating kalamidad, ding 6 kilong abyas, 6 alatang sardinas, 6 alatang corned beef, ampong kape. Good for 2 to 3 days para king metong pamilyang ating 6 miyembro. Paga na kana naman ng ahensya. Bawal pong i-repack ang aming food packs. Pag yan po ay nabigay at na-distribute po sa ating mga local government units, sa lahat po ng mga nagre-request, bawal po yan sa RA 10121. So, paalala lang naman po, Regional Director, para po hindi nila i-repack yung ating goods. Ako, inke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.